Guwahati rong spi along ke pado NEDA MIP along Karbi Anglong Autonomous Council CM Kachetong Dun. Botor arbe nang sunsi aprang dipu rong spi along Kaselambum tawar patang serak nang po Karbi Anglong Autonomous Council CM pen kaping khat. Ministry of Home Affairs Joint Secretary Satyendra Garg dipu rong spi ke bang ahut MOS asitin ke pachun jiapan RD ki Ada berta long peneli berta thanbang thare harmoni be non berta ton pen arjik tha Lok Sabha kilik arni kite bok lang dam pen aru inkoi arni Guwahati Srimanta Shankardev Kalakatra Auditorium Hall along ke thomangdeng North East Democratic Alliance Thihek pen NEDA MIP pado MP kilik apan BD Sore kachepore amai along BJP ateripi amai pu Amit Shah Assam Meghalaya Sikkim Arunachal Pradesh Nagaland Tripura Manipur Chief Minister Anparata NEDA amai pu Himanta Biswa Sarma Minister Piyush Hajarika Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rongha Atum Chetongdun Renti Dipu rong supi along Kesalambom tawar Kachelat atawar so footpath highway Kesalang botor ave nang sunsi aprang Kiklem patang nang pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rongha contractor atumpan pingkhat pon Member hostel men Difu Civil Hospital Kacheleng atawar Difu rong parpi rong pe pen Khorsing Terang Memorial Park Council Colony ANM Training Center Kacheleng atawar non malom Kaselambom adim aru krisir cap arnikang sam CM Tuliram Ronghang kejapen Team Karbi Anglong Autonomous Council aleng kethiatum lang caridang Surhini ra krethom aningkan phaikuni inkora pho arni central government state government lapen UPDS angbong kachetok alamdon mate MOS asitin ke pachun jia phan ing hap thopon lo pusi aru krisir cap arning angsam Karbi Anglong rongsupi dipu ke bang hut Hemrit Kelang Joint Secretary Satyendra Garg pherang kyang no ningje tekang Alangli Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong Autonomous Council Territorial Council Thihek pen KAATC amen akimi kelar je aphan alangli ningje MOS ke pachun ji aphan alangli arpu kideng alam tapherang ke aphan chethan tekang ये पहला अवसर था यहाँ पे आने का दीपू आने का और ये जब से 2011 से ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था बिटवीन UPDS स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हर साल रिव्यू होता है जैसा कि मेमोरेंडम में वो इसमें प्रोवाइड हुआ था पिछले 2 सालों से क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो इसमें मैंने ये कहा था कि जब भी अवसर मिलेगा मैं खुद यहाँ पे दीपू आके और डिटेल में इनका जो इसके प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और पिछले 7 सालों में जो इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको तो ठीक बात है लेकिन अभी भी कुछ उसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसमें हमने आज क्लॉज बाई क्लॉज सब क्लॉज बाई सब क्लॉज एक चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने काउंसिल के सामने और पूरे लगभग सारे कंसर्न ऑफिसर्स थे इवन स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कमिश्नर हिल एरिया के लोग ऑफिसर आए थे उसमें हमने रिव्यू किया तो उसमें हमने एक चीज़ पाया कि एक्शन अभी भी 3 लेवल पे अभी भी करना है कुछ चीज़ें ऐसी हमने देखी डिस्कवर किया जो काउंसिल एरिया में भी अभी होनी है जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कोई कंसल्टेंट से बात हुआ है उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना है या कॉन्सेप्ट पेपर बनाना है तो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स काउंसिल कर रही है लेकिन कुछ चीज़ों को अभी और करने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक वो पहला स्टेप वो नहीं होगा तो आगे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो इसमें एक चीज़ अभी जो एक इसमें रह गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कार्बी आंग्लং ऑटोनोमास काउंसिलर ভিতৰতে MOS ইমপ্লিমেন্ট সাইন কৰিছে সাপোৰ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু UPDS এই কাউন্সিলৰ কনফাৰেন্সত আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ North East Inchers Joint Secretary আমাৰ যিটো MOS ৰ পেকেজ পইণ্ট ৱাইজ ক্লজ ৱাইজ ডিটেইলছ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ লগতে চিগনেটৰিজবিলাক আহিছে আৰু গোটেইখিনি পইণ্টবিলাক Malam support pandina praman Birta Mungtan Paniksina
যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atul Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinnamu Piputat Bertalo Bangchulo, Kidamtan Congress Kachari Ahud, Borjan Constituency Arlo, Balijan Arong along PHSI campaign, Balijan Arong along Kijun Alang Kadorit Heglongsi, PHSI Camp Kimrang Ponlo. Kikim Kirang Patang Detpen Rong Arlo, Langit Monjia Pan Pati Pon Bomlo. Bon sitami pini arnianta Balejana Rosor, ke lang tuga langsit junang bom lang pusi, Balejana Rosor, to card news perang kepen kahumridam hut nang cetandu renti. Lapenon ke do bom MEC long kitimung talaso potak hangnat kahumridam abenang pusi, Balejana Rong aradatum ning cepa orenti. Lasinon ke do bom BJP. Sorkar atum phan Balejana Rong along mesena lang kijun long jia phan towar chulang dinglu pusi hadak arong aradatum nang cetandun. Kitu ga bang situ hoya mahedi apai nang thon oi rong suding apai teng bulap lo nona bangke alang ta ve atengki ta ban lap lo nge hola he man ta thu lap lo ningkan kon bak dolo jitu ningkan thom su se lo la ningan lanang boy ko pan department so sewang wipin department so thawang ve lang ge ningkan troksi ningkan nerkap su sele la so atengki la so masti ke borjan malo non ke pine MEC chobom ke tak MEC ke la ke mentu bine pentalong kitimung se chobom lo congress akai hut pen lo long kitimung non nang chumri bom no nang chi humri bom tala towar balijan ke wang sitami hedi pinya ni tok ta towar theglong lo ke di towar ni tumar ve ge jang hut che dam no che wang no along alang tang thokro en ta ve nang humri butami lahaya makam hale nang humri ali konani aton sidam dan puriar hem bang pik balijan te non nang litum da lang ki jun bom ko na lang jun bom ti ni jin ji ci tuk bom lo lang tuk ci tuk pen si jun bom lo lang po pleng vek nang po lang nang pinang po hola su ta nang putekang kan nang putekang mo ni sinang tuk ji pu ta pini tok antala su nang tuk tedat ingala mamor ci lo thulab lo akimi nang ci bonai ci mana nai nema lan ve lo te pipe ke rong su dengan ta e lo ma pipe ke la pulo e lab lo heng no et lo plastik pipe ke di ekdom heng no lab lo no bang ke West Karbi Anglong Kiruni Ingnam Raikom Asai Kam Lapen Rong Oran Atum Chelangsi Aru Krisir Kep Arni Amreng Raikom Angna Mate Amreng Reserve Forest along Bab Amung Arong Epon Pusi Rumeme Asai Chipari Deng Pon
bab amung pencheng lok kar bi ham phangalong kenang soda thengpi abab akibi kabirti karai komla pen ke pachan jia phanpura west kar bi anglong amreng raikom ingnam arlo cherap po dimalong aru krisir kep arni phorong aklim pencheng lok penan kar bi ajutangalong kenang soda thengpi aklim ke samasai dengsi ingnam raikom sai kampen isi rumeme asai chepari dengpon ingnam raikom asai phu chandra singh tiso pen ke japon along bab amung ke amo along rongara tum chetodun renti pusi nili tom pherangke berani hi pen card news along bertanang pale bia khai dum ke kroi labang so arnam ke lang roi lang jeng inglong arlok thingpi theng sang mate babi labang si kar bia khai dum ke kroi lo nasi labang so arnam afan kardom nangji luputang te thingpi theng prang arwu mate babi arwu lapeng thingpi theng prang arong lahai pasinang pu setami no na porahut kar bia khai dum labang so ke kroi arnam afan kardom je pan asona mung mate babi labang so babamung labang so kaduri pena jok penang anke kar bia khai adhorom kar biang thik labang so adhorom mang kiwir dia nasi dam di dog lo labang so por hosi keroni ranger pen Chandra Singh tiso alang li pen matha pon si dag rat tum pen sing wai sing chai pon pen si pini mate atumi dik pen pini an ni thomang bong alang li tum ladak thingpi babamung ki ke so mate habit ke pan labang son so namung ladak asayang deng deng pon lo lasi ladak kam ke claim mate rong arada tum pen nilia sabso ethithini chini jika tung lo lasi alang li tum pen sini liar ju ko pini nang li tum ladak lapan arat nanga ceto mate habit ajuang pen thingpi bab kapiru lason pen thingpi arong ki yang tu kopi fancy kamat hapon laso kamat hapon ni litum ajirding plui pen ladak khilnia rong arat kudet kari lo karbiang long angkang amati heglong lo je karbi pulon te karbiatum angbong ke ilitum ke lapuchar pi chu pheyu pen si tirthi ajer ding plui pen ko mantun ne ajuk pen lo sosil tu nang karbon lang bo kasi la sunang karbon lang bo mena yok la bang sukar plia pheyu along kenang sot bab di thingpi theng prang la so baba mung ku tipulo la so hormu ka dore pen yok kar plia pheyu abangta penana kisung dukok lo yang ba kuru sara tu mane se chakli bang do pusa baba mung mukha kelong kisung pen akisung du la si penan kyong dunga gangbura tumpen mat halo je lasu pulote elong bak archidet pulonte la bangso yoki pen mu ajir giding phanta kelong yoki ji pu mat hapen si ranger department asorlo forest department asor pen ti wai masi non ranger lo son sing kisu alang li pen ta ti than tu mati lo kache kroi pen si non ke alang tum kana kho jo yo ni tum rong sor ba ningarong lo gambura tum da ningarong lo kasi labang so baba mung kapering berji yo ke pen ke long ye phan pusi department asor pen kerap ti ke dan non rong sor kadu we tum ta gambura hai tum do alang li tum pen kerap sinil tum adu we thur pak si labang so sai bang ke tiki lo kasi la so sai ke tiki pen ni tum kamatha bang ke yo ke pen karbia khe ajur ding tuyong bong posame lahai balmung dak long po asi long lo plon te itum adhorom ben teng lok itum akhaita ka ju pereng ye phan bangke laso akiyo do pu presiden tu mathalo ladak pini lang ni tum ke claim ke damalong bab amung ko pipia bab ki ke sompon ini nele tum ladak tumi dik pen ke chengpon laso dak bab amung ke polong bangke ke chengsi bangke hemangtar songsari cho karpi tersak karpi pan hongrong loru jelobor mirtak su picok lok aparta hajong doan ke dingkak pi pan ke lotara lapen peng hepu karpi pan ke lorop lapen akapreka si litum karpi pon pan philang tung tot ilo lapen manceka ilo asi akapreka lason asi karpi pon pan menta me itu merikang pia se tengmu se kiri se hai ka pri parmanta arche panakok arhita archelo tarsingar chelo ampen ke a tengmu kiri anta netum abira bab pursitame ka beda tadim ke mo phigelong sungongong ni se radar phan matha ka se radar phan ka matha ja ni se letum tingwai pen rong sar tum tingwai se ala ranjar disor sanghu alang litan na chekrodin pan alang di ningarong lo kasi rongara phan kang hona jani karbiara phan kang hona jani si pinine tum ongdung
asona mu baba mu an pangrum si arche ponlo la si nili asa pata kamatha non ti so sang ho renjar nang do ka ko husin nili kamatha ke chun pu si mathalo reta ajir ding kloi renjar bang pho bang trok kido hut ta mi ala karbiang longa conservator Bijay Rabhat alang li dak modern prani utsav nang dut ceri hinira kre hini anakan dak modern prani or utsav kido hut ile rasa lam peklang lo arsi Bijay Rabhat alang li ta aning arong si pulo apulong te la so scheme ko son si ke claim pontima alang li kenangan angsong forest department pen chingki chitan se asitin aren alang li kape claim je phan mathalo sita dak pheroni aren si kicheng kon lola ladak chethana me karbia bab amung kabirti ke ke somasai ke dengke kheroni ingnam rai kom hello ke claim kicheng silo ada berita bangla ponsi kang ton poniglo domi thangme kardom